Mukurumjari Northeast Window ki dialogue ta meeting tabiriba singbu Surbala Mairembam taram nokchuri ngase ekhoi ki dialogue ki thamjariba topic si election amidst grim situation haibani hauzik koi hauki ba mamang chehi gi megi tarik ahum dagi leptana chatharak lib irang singrang April ki tarik ahum seida chapchana thatra mathoiga mapung se fare tawbota thoi irang se koi jiglosin me wafam laitri solution purakpa waroi wafam laitri amarom dai koi huzik constitutional obligation oibana akoigi ECI gi directive ki matung ina akoigi Taranipan Suba Lok Sabha election si sungsoi soidana pangthok lagani akoi Manipur si yauna phase ani thokna akoigi Manipur outer and inner parliamentary constitution election si lakli chatliba akoi tha si ki tarik 18 amasung kuntarukta sungsoi soidana pangthok na bagi sem sabagi fifam se leire adu boy koi huzik chairak seida tongan ba akoigi around akoigi maitei haiba tare 30,000 internet displaced people mayamam lady akoigi relief camp singda adegi fabricated house in the mayamam lady mayam sing amasung akoigi Manipur ki tongan ba section sing degi laiba khulausi akoigi thoi be irang san elephant dragadi chaiba mai se muthat dragadi election pangthok piganu pangthok go sumikal sida saru yaroi haiba wafam sine laise aduna hirama sida akoigi khanda nena be damakta akoi studio da ngasi lengsin duna lebire akoigi ikai kumna jeriba panelists hanbada former minister and veteran politician mayam na henna thoidokna akoigi sakhangna ba akoigi pabung Ojoy Pabung Taram Nokchuri. And this of the length in the Libidibasi, Kogi Lamdamasigi, Miam, Sakang Naraba Saknariba political analyst, Kogi BB Sharma, I got Pabung Taram Nokchuri. Lona the length in the Libidibasi, Kogi former respective chief secretary, government of Manipur, Nabakishor, Sabha Taram Nokchuri. I koi dialogue can we see Kogi time can was a high batare, I pabung da sada, I got pabung da, Kogi Pung Amagamakai or Zagaduni, Madamaduna Kogi, round Anigumba, Nasa Lakjage, the Trauma Kumba to Mina, Lobi Usian items again. A hundred say pabung de house again. Pabung Laksaning, but if you say a poi Birangsi, senior and Amamakuna point or Toraga Hydra, so lady, but I'm still a witness or a matam sang to labor, Kogi, Irang say Hibatare. Aduna Kogi. Kuidring rang Hamakta Sokogi, Delhi, my coordinating committee, Nasuakogi, Chief Justice of India, ECI, me policy Manipur, in the context of Manipur, Matang Jandri Masi, Yetop, you have nothing begi or from Tangat Kiba Loina, Manipur Gitonga, Tonga, Praza section Singdegi, Irang San and Nemhalu, Adugakoi, election check on a Pangtona, Dragadimical, Saru, Hibernatingba, or from Mayamam Namaru and the Lip came the lady by missing, Shigumba Mayam Sidegi, Lai Habatari, Kogi, Botne and a Maru, they have a from the Nilaise. So I said, Kogi, Pabung. Kai haina kamai na ubi bagi kamai thambeling election notification tawra process of election on tawra aduna akoi matam jira even court na bhawa khuthing mangam daba adu matam mamda lakne aduna akoi chumi ngai isana haige ba 30,000 displaced person hujik leiri chumi 30,000 na ti maitei 30,000 ji maitei de but as well as outer the leiri ba one community cookie jo kambu gi another 30,000 60,000 gum displaced persons inji masi leiri ba ado moi gi masi gi voting gi kanu ji kamai to bi gre moi di tare akoi yum da handri ba wa akoi vote to wir ganu khotu gi no ado aina khanjeba da chummi film ji election to bada hekta nungai ba adagi hekta harau na festival amado to ba hujik phaw da koi lambi sorok se da political parties in the independent was a flag amat udava poster ma'am udava aduguma situation but madikari no haragadi augiba akogi thokiba thodok singdo adudagi masi lakpani na kale adubu hau hurabanina koi tokse haibase aidi matam katang chatuba male khale adokoi election tawdringeda election si tawni habagi tang taw de matung di model corrupt connection lak thorani ka haiba lakpa matam do adugi manguda Manipur the civil society organization Mayam Sinjana, Mikanzi Masitobigan Wabi, Kola Maga Masutar Masu at the Matam to Mina Lake Hivnina, Hojikta Law was I did Matam Katan, I Sadu Malekale, election process, Hora, nomination filed over Aduna, Nasagi, sovereign right, I bem Hibedo, Adugi Matamizo Winamasi, he talked with a Katan Masi Kurung Saro Mande, Aduga Masigi Matanga, Koi Nabusor, former chief secretary Aduga. Okay, chief electoral officer when Manipur is work tormony. He will be knowing Pajanamasi Kang and Kale. I give Wakanda elections here. Masi Tauravina, Pam Dabadu, did Tawi Adu, Tauri elections the campaign as show Yogi driver. Campaign is out of Karamba party, Kudamonarka and the outer Kozon, and a Mama Lepani are independent.
अदु हुजिक फाउदे मा लखो फोटो पत्तौदे अदु मा करी सिंबल ओइदोरिनो सिंबल दु पब्लिसिटी दु कमाय तौदे मा करी ओइदोरिनो जो खंगना कराना भोट पिगदे इनर द इंडिपेंडेंट मीडिया जाउरे इंडिपेंडेंट ला मीडिया सिंदो मागी सिंबल मागी मार्कादो तखोने नमगदोरिदो मदो कोई खंगरगदी मियामना जब खनु ओइने अदुना आइगी वाखंददी इलेक्शन सी मसे हौहरबनिना कैंपेन तौदरगा मसी आई फजन निंथीना कैंपेन तौरगा इलेक्शन चथबना आई सुंगद्रा इन खले पेनबदि याम लई मयाम दु कनाना सु नुवाइगदो ते दुगा अमरमदा इलेक्शन कमीशन ना डिस्प्लेस पर्सन सिंदो मोगी वोट सी फजन थादब यानना करी होने बिरगे हाइबसिम इलेक्शन कमीशन ना मसी निंथीजना तवुम थोई अचुमनगी कनन तौबद नतना मोइदु थादब यानना मोइबु खंगनब कन्विंस तौनब इलेक्शन कमीशन मसी होनबरा होनदबरा आई होनबम थोई खले अदुना इलेक्शन के लेरिबंग सही भी बनाई भी तो ग्रिम सिचुएशन इज ग्रिम नो डाउट बट सिदा इलेक्शन तौब यानी एना खलगा इलेक्शन कमीशन मागी मणिपुर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ये अखोय हाइजेब वानी मागी थाना मौ लेजब नती नॉट ए सिंगल कांस्टेबल लेब नती अदुबु मोइना तौब यानी यारिसे स्टेट गवर्नमेंट दगी नत्र सेंट्रल गवर्नमेंट दगी मदुगा फीडबैक से लौरगा तौगिबनिना अदो हुजिकी मरिनेबा अथॉरिटीज ने इलेक्शन तौहरमी इलेक्शन जी फ्री and fair wenaba level playing field si sab mana tawbi ananaba aduga mama khonabi ba ai chumgane khale aduna mata sira mathang round dam khoi nenaba aduga masigi mathang de ai na hajaga dawdi election si notification ji thokre process of election ji howre sira court na bawda khuting in ma yadaba mataba yawraba marak sida khoi na election tawbi gnu haibasi masigi kanaba se masig impact che ai thoina leige du mande adumane khale पबुंग आई मथंग से पबुंग जोइदम लाक्चगे पबुंग अखोगी कनो हुजिक हुजिक अखोगी एगा पबुंग नसु थंबिखरे हुजिक हुजिक लेदिबा फिबम से अवाबा फिबम से बसी करी ओरकदनु हाबसी कोई तंबंगम बनत्रिबने अदुगा हुजिक लेदिबा अखोगी इयुमदा हंजनजरा कांदा इयुमदा लेजगे अखोगी नेना ताना लेगे तंगदु लेताना लेगे हाबे फिबम से करम मदमित लाकदनु हाइबसी कनामतना गारंटी पिबा ngamdriba matangdune haiba tare acharaga sida akoigi miyam hai tare akoigi section khara degi di akoi election gi favor se but at the same time akoigi political party sing degi so hai tare dum lakna bagi nin ba hobagi simade dum akoina masi ure aduga akoigi maruina akoigi ruling oriba akoigi BJP gi coalition aduga opposition congress aduga akoigi support toriba tonga party sing akoigi india block na chinga mayam sida akoigi haurak bagi nin bagi posim dum leire haiba tare swai jana babung kamain ubi kai thambini babung aingondra Hojiki oiriba manipur ki fiwa maduga election gi notification loidna nomination loiraga election tawna bagi process ama samhya laba tanja sida akogi manipur gi hoji oiriba film da newtv na sigma wapam kanana ba na akogi yauna ba hairapagi aduga hiramji putopagi anuai jo pawi aduga loinana akoi ngasigi naina ga dorisda akoi aga bibi Sharma aduga akoi Nabakishor nagi former chief secretary ni ai sigma newtv gi sigumba akoigi platform haigada sigi sidagi akoina ngakdang nainadabda tabiriba manipur gi praja punamakta khanan narizariba akoigi maikaidagi aduga newtv gi maikaidagi ikoknona koramjari akoi tatsengmakti ai sigumba decision ji ai yaringai ai yogyadana ba honabani anu asi dagi namit kharnigi mamang dasu masigi chap chapa question nama aingonda langtana akogi kari tv no amana logi adugai madai da khongi ai aduna akoina kharna inabada mayamda thamjari manipur miyam khoi ngaktung nainabada saruga video phonamakta akoina tawjari shi yam khang hai na to ne na lowi ga no adu hu ji le ba situation sida akoi phone da faw de wa khol khar tham ne ha na khalaga anu mai na ai hang ga chaba ne na tham jage an bada asai
ibema anchor no so high gre adegi BB Sharma ju mayam hanga kre madudi election si election tawri basi Bharat ki samvidhan ki makada election commission of India da masi sinai superintendents of the election naiji autonomous election commission of India da sinabo portamani election hawbudagi na loy bawba horen loina maksi masi election commission gi superintendents gi makada pangtoko da portamani hojik election si candidate kandana loy tokna hojik bawgi thak state da election yai thokpa haibasi makti aidi masi Bharat Brasada amukta thoki diribara haina khali aina khangba watna oirambasi yai karigumba kanda Assam da election boycott tauba adagi karigumba kanda Punjab da anumaina election boycott taubagi thokdo khara thokre adabu sumaina la akandudi Bharat Brasagi Supreme Court na natraga Judiciary na intervene taubasi yade ji samvidhan ki provision na mani maside da hek akogi election du tawu hinu ga na hai ba shi gi wei thokpo ya ba si akang hai mayam le ngani akoi di swai da di khangbu kangbane na lobi ga no adu akoi da di masi la ma phangde aina samaina ahan na point no thamjage ani subada democratic countries in the malem da lariba democratic countries in the election lai si quite gi sober greatest democratic festival and I quite is over Ganatantra gi akoi festival haro kumai hai na hai maram di election da matam da aigi mihut aigi party aigi symbol aigi election gi manifesto da laibak asida hojik pali sason sida gi akoi na pairaga amu yana phaba sason ma porkado ni haibagi thaje bagalo ina na yam mapung makala na manifesto festival dagi flag tegatna akoi magi party ki pandam wakalol amasung panthung madu miyam da nainaraga yam pung makala na handak te khoi na mai pa kani handak te khoi mai pa kani haina pangtok pa khoi digi sawa festival amani mayam na election I see it is a greatest festival democratic festival haidna mayam hainari baduni akhoi na ningchen gani madudi matam amada Ganatantra haiba akoi parliamentary system of democracy si laitringai da matam amadudi sason sinba natraga akoi gi sason dar khanbasi kuju kulai pai na nongmai pai na thang ta pai na kanglup amadu hatna raga mari da mai thielaga akoi gi ruler khali akoi gi sason du ole madugi matam du loi gre ngasi sahi sa ka agi mamang dagi ngasi di parliamentary system of democracy bu masibu koina kari hen khanang be it is a government of the debate discussion and the dialogue akoi gi mute akoi gi sason akoi gi debate na discussion and dialogue na khangadamni khali bani ngasi kalisi mado it may be in the United Kingdom, it may be in the United States of America or whatever and wherever anywhere in the world masibu Bharat ki parliament gi secretary general Dr. Subhash Kashyap yamna lari haiba mini the British Parliament the kogi lecture ga people maming le pini prithibi yona Dr. Subhash Kashyap na kari haige bu akoi miyo bu khunai na malim da hingbada ngasi phawu hingai bu sida akoi miyo bu khunai gi achievement mayam we have a lot of human achievement kudam moina akoi gi in Russia gi nufi lady telescope ai World Assembly the Mazi personally Lady Telescope she was the
first lady in the sky space the yana masalu basi lady Teres Hobani regi America gi Apollo 11 to honga tha da akui makona akui tha da kundaru ri Neil Armstrong sina singba akui na tha da ta ba adai akui na space the pai ba akoi na kari mo ka na si medical science na because of this medical advancement human medical advancement no fa operation no to ro ga pi wa li ba no pi wa li ba sin sing ma yam ko achievement sing je sing chong ru get achievement sing je ma si manung the one of the greatest achievement of the human society haira ga di akoi na akoi gi miut akoi gi sason no mean a tang na ta na hingsa na I thok na sinan na ma yam thok wi mal ta santi we mong da debate na decision na dialogue na ai koi khali wa sini ha na duwa sibas ke sing na sing tai ai ai di ngang wi yam sang ngang gal li ado sini aduna ko gi ai election ji ngasi di ai masina aina parliamentary system of democracy da democracy haiji ki prithvi da ngasi malem da maru oi bodo aina kitang mayam da wakan kamina na ba hanga chabani haina thamjage tangkak che ado huje bharat ki tarani pancho bo lok sabha gi mikhal lakre ado ki part amoina bharat ki samvidhan piba akhoi gi sahi manga leraga akhoi gi mihut asi amuk singada ni haina pirakpa संविधान की मैंडेट अमनी संविधान की मैंडेट से की सब अमोइना मणिपुर दसु अखोई हारिबा टाइम पांसिबल लोक सभा की मिखल से अखोई मांग तारे अखोई इरक ताररी अखोई सिगुम इलेक्शन से मसी तौरम दब याब्रा यस हैना खनबदुदी मसी election je tawrum da ba ya ba adugum ba mikhal amane hana lawi maramdi hojik tawri ba je hawi pangthoi bi election je I wonder it is not timely in the meantime I maram sa da election ni I wonder haining aduna maramdi ngasi akoi tawdoi bi election je koi kangre ngasai ibema akoi anchor na takbi hiba ade aga ibi Sharma na ngasai takhiba akhoi hanga khiba madudi amana oibe ai na taga amana oibe ai what be the reason it may be but it has become the fact asi de akhoi mang da sum boina tari madudi akhoi marapta akhoi ischen haibatai akhoi kanglu ki marapta ningai sangdana ba conflict amadagi ngasi di misi mina kaya yaukre milising umpu gimba mayam leitaba adagi masa sigiba ari mai nafi sigiba nafi ijat mahangiba sina singba akiba phangba akogi miyo ba kunai gi ityas da miyam da wari saud ikai ningai wei batu chu ningai wei ba thaguk mayam ama thokre adi manung da masa mangraba mapuroi mamang khawga ai puroi du hingal sibra haidana akogi adu madu tapi ai ung ta sora chonjage haiba adagi masa nufa nufi mangi dana isa gi saru machiran da dpu ga hai no tengdan leriba sigumba mangphom gi maiku muttaba phungi ba kabarda nafi haudriba mikap miraw kol adu mama obi meang gi masa kai na gi firang ari mapuro ba kai na bagi pirang masagi cintamani piu masagi mungphom krai de legi haina tau hai ba sim wi khologi marakta election pangthok ba kan da ngasidi political party singju adu mangai aduga manipur da legi ba ganatantra gi festival si daida yaw da pang makala am nungai na ako yaw gi film do ngasidi ko ude kana na sima sai da pung chamdi adugi mahutta hoji mak samngai thang leitaba chen tung gi film da loire law and order gi film loire sasong gi question loire sasong gi question naibu phong har kan da hoji
laira bu paza da piga da ba sing akoi tha manga gi pi de ga na akoi na khang ye nafsa ji ke no mayam khang ye ya na mu da lu pa hum pi da ga sing ji lu pa kun ma thoi da wa la ga madu gi government lu pa trai ban da mang da subsidize rate laira bu phang na ba hon da rim ni nafsa ji adai hu ji ti pri da pi ne ai re pi da pi ga da ba tha manga gi sing du paza da pi da gi wa tho se mai na yamna mong marin ta da ba sa son gi ki laluk chidai da woi ri ba pi mam mayam san ngai li ta bagi adagi sen ngai li ta bagi masala ik taman bang ma da bagi ane maduda ana yek nang bagi praja mayam je akoi matam ma da shahi taret khunta pa da shahi taret khunta matam madu gi kabu gi lal da manipur gi praja na wa gi du gi pangkak to adagi saruk hen wa kre mayam ji yang hai da gi film da lai re aduna akoi swaida akoi na election toru ba hai basi akoi kana na su SI gi ai su para pata su political party amada yogja bane ado ai gi political party na election da nok tana ai candidate na ai mi na ai pandam na ai wakhallon na laibak chi wola ni ga ai ji ko khi da phaw ngam da ba adai lekai da seng na ra ga si di sarkar gi mai kai de gi oi de lam si da ni thi na security sing na ngang ta mina na ro mayam la ne na chakre hoji khun ngang ko ni lan ngang ko ne na ngang ngari sonda mama we bising na ai ko isa lan chakhin to yu kari ur ka de hai si kari paula ka de ji nin don pom le ko mayam pom bang mari punam isa lu kari ur ngani hai dana kana mun fa am kak la we isa du er ma ga na samai na pom bang na ba wakal tong ta ba mong ta da ba phiban si pai da akoi gi election to ba hai bisi di matam sa de matang sa di adubu ai lo san ya ai am sang ngang adubu election si karing ro taw hrebani na kaw hre taw ri si seng har ga di swaida region khara ai koi election commission election taw ri si yan han bukan da hoji lai di manipur sarkar da gi governor gi aya balor ga election taw ba yaro da ai ji yare hai ga do me baro sarkar na madu defend taw ga taw da ne government gi aya na madu taw ga da ni sambidan gi mandate se pang to pot adu di manipur government di election si taw ba yare na hai gre manipur na so da le hu sim du di su udana sarkar na sonda le bi wa si udana election si tha tara su na khanara ba lan se lan lotion ba si election si na lotion la ni hai dana na pu wa bu taw ba ya ni hai bi election ji namfu da ta la de election ji loi thok ga maduda langi buzik choi be mayam ji loi ko ram ga madai da manipur ji khana re bi iran ji adai ga lotion ge hai bi motive amada sing motive amada to bu do ui ya aduna akoi gi hojiki matam da government akoi lai ba law and order film mayam gi sidai da tariba siri ba kholi ba mang mayam lai ba cintamani mayam lai ba kholi mayam ji pi da gi akoi kar man praja da vote khom ni akoi na madu congress na we gebra bjp na we gebra communist na we gebra political party se na kar mai mayam mar ta sang ga political party na vote khom ni akoi election to ba yaro hai je government hai ga dam ne adu government hai de they fail it sarkar gi mai ki digi fail hoi kre hai de hai de ni nam no to chela ga election nam to chela ga lan ji ta lan gi son de le huri ba saninga te bi sang dai bi masa chi bi cinta mani phang du wa ma yang bi loi nam jel ga akoi mi mu thong kar ga dai de lotion ge na adu gi motive to sang la ba election dong na tawe ba sini aduna si motive ta mai hore makha da mu la gani aduna hojik la ga do di adu wer ga di hojik election si ai ngon di nga sai akoi Sharma na takpi badu mai na sigi phibam ji ora kan election ye thok pa ya ba provision je ai makto di ai ngon do di lam ba phang jo de kari ngu kan da akoi di ka shunati sai hiram je de he na sing ba khang ba expert mayam gi mot ora ga di adon de lai gre akoi ge do di election ji ye thok pa ya de ya adru ga di sarkar nam na baro sarkar ga manipur sarkar ga nam nun tong do ri ba election je masida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯝ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯏꯆꯥ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ इलेक्शनꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ इलेक्शन यावरोई हाइना फरे इलेक्शन डेमोक्रेटिक फेस्टिवल सिदैदा इलेक्शन यावद्रे यावबनजु नुंगाइबम थोकते अरे यावद्रगदि कमाय तौनि यावद्रगदि अरे बखरा मंगा आम तरा आम खलगा आई थगदो अवदा असमदा आई असमगी कनोने मिसेस टाइमुना मतममदा माइनॉरिटी गवर्नमेंट असमदा लेब काना मदुगी इलेक्शन पांगथोक कांदा वाथोकी नॉमिनेशन फाइल तौला काना अंगा हम सोंगलो मागी बेलो पेपर से सेगाइबने रे नोमन कापन सीआरपी न सी अदिगी इलेक्शन दा सीआरपी नंगा वोट खर थादे बियो ना कोई मी लेबो थोगे लगा खर थादा लगा का अब माइना पोलिंग स्टेशन दा तरा फंगेरा कुन फंगेरा कुंता फंगेरा नुका करने बा सरकार न सावद दु सावद दना कोई नमदने इलेक्शन तौदना कोई प्रजा मयाम कोई दो वाहलिबनी अखोगी रूट कोज सरकार ने है मधुगी महुत्ता सरकार ने साउरमी हाइदना इलेक्शन तौसली नोइना हैन साउदी महुत्ता इलेक्शन यावरो हैरगनि मधुदी सरकार न मोना सरकार दु एनकरेज तौबा पॉलिसी से एनकरेज होइना तौबा थोकनी हैन काले हंगर सदी जे हंदकी इलेक्शन जे मसैदा अखोई याम तांका होइना अय माइकैदी हाइजिनिंग मची इलेक्शन नमन तौने है मनपुर सरकार ने भारत सरकार ने अखोई फिल्म मैम से कालगा मरमदी गवर्नमेंट पाइब पावर लेबनीना लामजी सुइब मैम तौरीब मैम से लोन सुनम थरमगा इलेक्शन लोचलगा हुजिक इलेक्शन मया यौरब मौसा चीफ मिनिस्टर तो उलगे गायदु चीफ मिनिस्टर नुपी मैम योम कोन करी नुसीरगा करी तौगा हाइगदगे गायन तौरी मैबा स्वाइदा अखोई लेबम पियो अखोई इचा पियो इचिंग हमद्र कांद इलेक्शन लोइर कांद कनान तादुइनो मदु नमन के हाइमनेबा अदुना अइंगोंदगी यानामदा हाइजिनिंगबदी तौरीबा इलेक्शन न फुरो तौरिसे मसिगी रेस्पोंसिबिलिटी मणिपुर गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने अदुना नफुदे इलेक्शन तौसलगा लाल लोइसंगनी हाइना खलिबसे मसिगी पर्पस जे डिफीट तौगे हारगदी प्रजा इफा इफल इयाम्बा अदगी इचिल नाउ सिंग इचे इचल सिंग इसा सिंग इसु सिंग मैम पुन मुन्न खदबियो अखोई निंथीना इलेक्शन से मस्तिदा आई कनागी कैंडिडेट अफबा कनाई फतबा आई अदोंदा हाइजरोय जोंथोइबा कैंडिडेट पुन मतिक चाबा ngaktने हन लौसी नत्रगा मियाम के सेवा तौ पाम ngaktने हन लौसी मुन्न पुंगदा मुन्न खंदरगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट तौबियु अपाम मीद इंथीना भोट फोबियु मदैदा करी आइनी सेनगी वाफम अरगी करी ईवीएम मेसिनदा हाकुंगी इलेक्शन दा मिजोराम दा वासप थारे गायन तौबा नंफु हापुदा दंका दंकी दगा भोट तौबा मदुगी थातो मदु तोगा सब चाबा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की अखोगी वारी मंग कमना कमना अखोई पुनमना ममा बिसिंगी ममी तगी तारक पीगा लोइना अखोगी अदगी मपा बिसिंगी मचा काइना बगी ममी तगी तारक पी असेंग पीदो अदुगु लोइना अखोई सुगुंबा अखोगी इथक्ता अरान तौरिबा मीदो मदुदि तुंगरो हाइमनतीना खोरम मगा भोट पीदना निंथीना शेयर तौबियु हाइना अहानबगी रॉंग सिदैदा आई थमजगे Pabung yang khazaba kogi marik chumbo phom amam thambigre mathangi round da mulak chege pabung ai sar Nabakishor da mulak chege sar akoi mifam je koi handaki mikal je sungjoi sodna dum tawdore nampu sapu da boy da basu tafom thokpane ba hara ga soidana pangthok ka dawre haiba tare taw ga dawre ada huji sar dei khangjaning base akoi huji ki mikhan gi huji nin bagi sudum hongjan yaning da bana kanam ne phongdore adagi political party sing adagi mai ke khara dagi dum campaign chigi tonga tonga level da mai magi keno sing mai pang ba chatha basu dum uri bani masi lakchaning base sarda हुजे कोई कैंपेन की इक्विलिब्रियम हाइब तारे कोई जिक लाइब टोटल 60 एमएलए सिदा कोई अपोजिशन की मंगा खाइदोखर की एमएलए तरा खाइदोखर लेहौरी बसे याम खरो मसिंग हाइजब तारे असुक याम खरो बसे की सपोर्ट से लाकदोरिबने अदुना कोई स्पेशली कोई इनर्जी होइना मसि चांगदमदना कोई से कमाइनी येंबा याय अदुगा कोई की मागी कोई की कई हाइतारे मरु ओइबा कइनोसी कोई
माइकई से कदोमदन हेन लुमना चटपगी हाइबसे साइबसदा ओजा कमाई थंबिनिगे सरना अहमदा बेमा कनोनी कोइगे वेटरन कोइगे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर तामो जोइना याम मरिक चुमना डिटेल ओनासु थंबिगरे इलेक्शन मतंग सिदा कोइ गांगाय दे लेदम आइगा बीबी नसु ngsaigi election se tawdaba yadaba constitutional requirement gi matang da marik chum thambigre ada masi kanoni aigi su point khatang thamjage koi ge india haiba lebak si gi manung da koi manipur su yawi adana hujiki koi parliamentary democracy gi koi gi system da lakpani na koi sahi manga khuding gi koi mikhal tawba democracy gi khwai gi marui ba tangkak amai si hujiki election sini election sin da ba koi sarjo ne haibe gre debate discussion election tawbusina koi democracy loiba nate all along koi na thabak tawba lebak ngakpa matam sida debate discussion na koi sarjo ina hari bising si basi yam marui ba point ni aidi koi gi democracy basi election da koi vote thada ga ekta loire haiba nate hariba all along koi assembly da khangde parliament da khangde or outside assembly da khangde koi sarna haibe ba koi debate discussion phai phati haibe mayam si tanara matung da koi consensus am poraga leba ki oi ba mai kai lepsi haina sana takpi si endorse tawje ada hojike laiba manipur gi election si crisis marakta tawi sineba crisis marakta tawbusi hoi constitution gi requirement ama oibadona election commission na masi tawdaba yadabadagi hoina admai tong election notification thokre aduga masaibe amna haige dumana date 1926 ta election si manipur gi hoina tawrani ada hojik hangba yaba question haibo kana khana election si postpone tawbiu haiba khopa delhi dei kaida madi hairak pa yawi ko masi ain khamada until and unless manipur ki situation sida yamna law and order situation phataba natraga natural disaster flood lakpa earthquake lakpa natraga election se tawbada madugi oithok difficult oigadaba aduguma situation ama leitragadi adum election di postpone tawbudi yaroi hena adumai taw ai thamjage adubo hojik leriba state government na central government na election ji mapung phana pangthokna bai damakta ain khamada security arrangement tawri adagi election gi personnel moi dc singna hape madugi training chathari polling station even akoi gi displaced or internally displaced people haidare ko si relief camp da legible sing si gi su ain khanbada ain tajarakpada subject to confirmation makoi gi su polling booth thamaga makoi da makoi gi voting gi rights exercise tawna ba dum singani haina tajai masi not only for masagi inter kano khaki wa khogi tampa khakti na ta wa sing da su sondra election commission na torkani adu 100% mak tamai tawna internal displace of me sing si koi gi democracy gi oiba election sida pra franchise tawbagi chang du yogdurga su khara makai de soina participate torkani haibagi adum ba thajaba lei adu da hojiki kano si leiba issue si mayam gang lai si ai khoi gi priority si karino election la natraga khogi manipur gi crisis si hana lotion brasin di ba yam kan hangi ba question si quarter khara de gi hare khoi manipur gi crisis lotion da no election to bi no khoi election pam de ai khoi gi yum da hana hanjin han bi ho suasan portagi laiba kangpokpi de laiba more de laiba mi sing sin hai ri si ai khoi gi yum da hana hanjil han bi ho ai khoi tangdu leita na leijage election se ai khoi da thudokna kanade mase ai khoi pam de na khoi media da kai ka phodoi moi na hai ru su yam sumi lan banate adubo ai khoi na election si yaw da bata ga di mangjari si kana gi no ai ko mangjari si vote hada ba chatriba ai khoi gi oigadoira atopa gi oigadoira ko sar join su hai bi gre election ne si di hayeng vote am hen ba ka gi dori ni aduna ai gi vote se everybody internal displace orga su oidraga su mipong khuding maki vote se maru oi madu gi value lai kaina haibada ai khoi gi future se
अखोई की फ्यूचर से लेपदा अखोई की बहुत ना फ्यूचर लेपकनी है ना अखोई स्लोगन क्या सु लाउरी मसी चुम्मी बनी अखोई ना नियम चुमना अखोई की इंटरेस्ट अखोई की फनबगी दमकता हयें ngang bangamba lebak ngakpada yog bangamba aduguma mi ama अखोई की कोई थागत हौरगदी अखोई दमकता होजी मणिपुर की क्राइसिस होबी याय क्राइसिस नतब याय एनी सिचुएशन अमदा अखोई की मिहुट ओना थागलेबा मीदुना अखोई की अपाम निंगबसे पार्लियामेंट पुथोकपा पार्लियामेंट की मपान पुथोकपा नत्रगा गवर्नमेंट की लोबी तौबनी खंगदे अखोई की लेबा की चौखटनबा अखोई की फननबगी तंगदा सिलकपा ngangwadaba adugumba candidate to अखोई खलौब दरकार होय अदुना तांगना फंगबा सही मंगा दा अमुतंग फंगबा सिगुम्बा खुदोंग चाबसे अखोइना कोई मसी प्रायोरिटी नते अखोई गिदी कैनोनानी हाइबना सिंगबा सिचुएशन सि फते हाइबना सिंगबदा अखोइना बोट थादा हौद्रगदी मांगजाबो ओइगदुरिसि अखोई गिनी अदुगा सेकेंड पॉइंट दा अखोइना खतंग मसी कोइना डिस्कशन तौबुसि अखोइगी इनर मणिपुर नत्रगा अखोइगी तंपाकी खक्तगी ओइना अखोइ डिस्कशन तौबुसु मसी करी हाइनी मसी चुमलोय अदुना अखोइ चिंगिसु हाइतारेको आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी किसु येंगसि हरिबा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी किसु कैंडिडेट मरी फजना मोय थोले अदुबो लाइबक थीबदी हानगुमना अखोइगी अखोइ कुकीजो कम्युनिटी दगी कैंडिडेट अमा नि थोकपा एमपी के इलेक्शन दा कंटेस्ट तौबसे हंदक यावक्तबसे मसे अखोइ नुवाइते हैना लौसि कइनाइदा डेमोक्रेसी दा मखोइना कैंडिडेट थोगा मखोइ वोट लेप्तबसे डेमोक्रेसी की मसक थीबने ने अखोइ लौसि हरिबा वी एक्सपेक्ट देम मखोइसु याखम थोपनी अदुबो मखोइसु करिगुम्बा लेबा क्राइसिस न मरम ओइदा ओइरंगदो माली मसिदा डेमोक्रेसी दगिदी अखोइगी क्राइसिस की सोल्यूशन पुरपने हेन मरु ओइ हाइबा वाखलदगी ओरंबे आइ मखोइ कैंडिडेट थादोक्ते अदुबो अइना सम ताजाबदा इलेक्शन ददी मखोइ पार्टिसिपेट सोइन तौगनी कोकी जो कम्युनिटी की लेरिबा कोई प्रजा सिंगसे मोय बॉय इलेक्शन बॉयकॉट तवे हाइबगी वादी कया तादे अदुगा लाइबा आउटर की कैंडिडेट सिंगसिदगी मनुंगदा मखोइना अपाम्बा कैंडिडेट खलगा वोट पिरगा मखोइगी राइट तो एक्सरसाइज सोइन तोरकनेना खली अदुना समजिलाबदा आइगिदी मसी मयामदा हाइजनिंगबदी मसी बॉय इलेक्शन से कोई बॉयकॉट तौगुमसी अखोई इलेक्शन पार्टिसिपेट तौसी अखोइना फगनियाना खनबा मणिपुर की क्राइसिस से ngase अखोइ सारजुआनासु आइदा फजना पनबिखरे हौजी अखोइ आइसु खतंग बंजाओगे अखोइ सि वाबा याबा सांग यावना वाराबने मणिपुर की प्रजा सिंगसि बोरेबो वाबा सि अखोइना दि इंटरनली डिस्प्लेस ओइबा मी खक्त वायना खले सिनतबा डिस्प्ले सुक्तौं तौदबा मी सिंगसु वारे शुभम नोमभम लेतबा ngsaigi yum sajaraga mystery oraga pesa tanjaba shumang lilagi artist film ki industry da yauriba actor actress technician aduna singba mayam jingse koi harau komai tobu yade na loi thingjing gare adedagi lekai da toriba dukan macha phamjariba grocery dukan phawo pot sitre bazar ma riba pose dukan singse pot sitre aduga amarom dana ngsaigi लेबाग गापगी मिंगदा ngsaigi extortion sima yam rampant oina hojik tawre thana sahi 13 manga agi mamang da leramiwa extortion do hojik amuki hen hanjilale aduna karban masa tawjaba kangbu natraga pesa kaitang leiba lekai da leijaba mi sing yang wanare hariba aduna mayam na hojik pami se karam kanda ekhoi crisis se loi ka dage sini election da gidi ekhoi crisis se loibna लोहेनबना मसिगी हेन मरु ओय हेन अर्जेंट ओय हाइबसे अदो था तरा माथोय हौग्रबसिदसु कोइना नुवाइजदबदि सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट ना मसिदा करम मवंग तोरगा मसिगी सॉल्यूशन पोरक्तगे हाइबगे कंक्रीट ओयबा एक्शन अमता लौबसे यु उदबा अदम जेंगागा मोय वारागा दुम तुक्से गिनी कानबदोना हजिकपुदि वाराबरा कनो मतम खदि लेपि अदबो इलेक्शन लोरगा मसिगी क्राइसिस से अमुक हन वायलेंस लाप याबगी चांस लई मदो एकोई गाइबा दरकार लेते साइड बाय साइड इलेक्शन की वा खतंग गांगबिगनो मणिपुर गवर्नमेंट मसागी आ एनआरसी खकदी प्रोविज करे प्रोमिस तो बिगनो कनो खतंग की आ आईएलपी खतंग की प्रोमिस तो बिगनो
manipur ki leiriba crisis se solve tong na bagi wado election ki campaign na ngangbi wo ekoi kamai tong na ekoi election problem je solve tong na ba tawri ase a sambal khaba adagi a fmr lokthokpa adu hatang tawraga ekoi manipur ki problem je solve toroni habi mongda mayam da prajada aranba narrative ama puthoga prajabu mislead taweba ngasagi driver sangi tactics tawba liba narrative to sincere oiba honest oiba achumbada ekoi tawhaningi aduga khutka chinga manaba haitare ko madusu tawhaningi aduna troboidi ekoi kya kuina wagi gadage ekoi wabaji henmal kale ekoi sa ojo jo haibi kare ko chai tare kundrak pada waba du gi samne no wane ware hariba ada waba sidi wari mi khaktadan khange hariba the wearer knows where the shoe pinches edo koto ada hujike leriba so sangking leriba mantri leriba mla leibsing sidi moidi awada pa leite awada pa leridi micham praja singni micham praja singi su khanbiyo election matam sida micham praja gi awaba singse khajitang solve tongna ba ai hona biyo aina mai tongna appeal tawjike sorry yam phazai phazaba phom mam thambi kire ai mathang gi si ai ga papung bibi sar manda lak jege ai ga papung na so mamang gi koi fast round no se pe thambi ki ba ha batare election se dum koi tawra ka dawra bandana pangthok tu balai ra bandana masida koi na saru yagada bine ha bi gi koi sana ba ge shona so koi phongtok pikre ada masida hauji phawba gi oina di koi gi campaign se phajana tawda ba gi poster se phajana thet ta ba gi symbol na ching ba se yamna clear oi da ba gi pot am khak lai ba gi koi ga papung na so pan bi ki aduna masida koi gi voter singkina khanba matamda aina khangadrbe right candidate sigi matangda yamna aware iba pot am khak da ka lai bandana swai gi matangda sigum ba se koi choidana obligational obi pangthok ka dawramdana level playing field se lairoidra leidra haibai wahang sum thokla ka doi matang lak bandana tawgadori bandana koi sigum bai jaga sing kete yamna aduma clarence sam khak to clarity am khak laina ba campaign se dum phajana tawbagi dakar oiba laigani na khanbra kamai thambini yam sumi akoi gi tamo joina yam phajana ngasagi opi gare akoi na maduda muk tas tawbagi dakar leitreng kale akoi gi Nabakishor Sahab former chief secretary mabani maksi MP election se lepuro ngakri bem de khangam de jai tamoju si MP election lepuro ni adagi akoi Nabakishor Sahab se 2019 war mai lepuro ni well experience engon de gi na phajana khangner ba ngakta ni ado ai tamoga Nabakishor Sahab ki sei dai supplement to boina huji election si process on to re election lepa si madi yagado bo mandre ai 1993 da tamor ba koi time kari nupi duna time na mana chief minister we matam 1993 ki February to election ya whole Assam gi employees gi loi bako to ramne gari thobi na ba leitram ne ba employee ab to leitram ne aduna kamai to ge bu electoral officer natraga presiding officer natraga polling official si leita na kamai to ge bu central government ki dagi pura ga central government employees am pura to aduna ai su INB ministry legend of Sabha North East I live in I legend of Sabha koi Doordarshan all the radio they carry department bam se koi mi samwa mukse purga ina to ado hamrang ina diphu leiba swai ta na musi election to ado luri di mi di driver plate manipur ki driver sam mung lerme jeep ka tor manipur ta ada ina hai jeep se manipur se PBO na la ga mu se sat leba ada election taw matam sida polling gi mi di tholak ka do di mi thon re thobangam re ada khoi da masidi election ji tawdadi kamai tawdage na presiding officer or polling officer or me am singduna mi manga tra nam ta hanaba ada voter disu yeng pan da mamai ma ko un re punjabi na assamese make the ibdu khangre adagi bengali budi khangi ai budi khangi ai bonner re ne si noi pai se na nam po da vote si tawraga election si tawra dum karaga matam da ka ki ada election si na phuda akoina laubana di yaro na phudu tawre si madi fact ne ba ai isamak masi thengna garane ada la idi huji tawri bi election si level playing field abi sana hai bi kam hai tawgade si huji si ani khakti yeng ba yai akoi election commission hari ba m mari amada money muscles misinformation and violation of model code of conduct m mari hai male masi yeng kan sida manipur da leriba sida muscle sida ka yaw hribo nungui mayam ama hojik si nungui sama chatruk ki gwa na ti nungui lising mari manga si haidok tra leigre hari ban nungui sing si sing na di nan gi candidate am khaki da kap nu minini ka for election commission da kari taw haram no khangde
सिगी मयाम सिगी एप्रेशन सी कोई लेवा मसी एप्रेशन सी मसी मसल्स की पावर सी मसी इलेक्शन कमीशन क्या नंबर 1 अनि सुबद मनी सी लिमिटेशन पी ताजोई खंगोनी लोकसभा की से क्या नो पी नब लाख हुंद्रांगा सी तो लाख हुंद्रांगा नते करोड़ हुंद्रांगा ने चंगदोरी से पैसा सी केंथोक मसी थिंगनब इलेक्शन कमीशन है कनागोम तौरगदी मोगी एप थगलो विदिन 100 आवर्स मो एक्शन लौनी मोद हाइबगी वाने मधु तौदर मैम ये इलेक्शन से मनीसु मसलसु मिस इन्फॉर्मेशन सु मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सी मसी पूरा निथिजन तौब ngमगदी इलेक्शन विल बी मीनिंगफुल अदुना इरोय लोइबदा अखोगे ngasi तौरिबे इलेक्शन से मियाम न थोलक्तना सरुक याद्रगदी माई अपामदु पीद्रगदी मसीगी एडवांटेज सी अखोगे लोकीदा इलेक्शन से कैंपेन तौरबा वोटर टर्नआउट सी याम लेस होरबा मतमदुर करागी एडवांटेज है वो शासन पारिबदुगी एडवांटेज लेबा जनरली इलेक्शन की हाई टर्न आउट तौर थादरब कैंपेन से तौरब अखोगी शासन पारिबदुगी एगेंस्ट लेब मनपुर की फिल्म से लोकी कैंपेन तौबसी मैम किहन तोलगा फोंगना यूम पोस्ट नुमित 3 वाली इनर की आउटर की वाले आउटर की आउटर होग्रे इनर की अर्थ थोकना कैंपेन तौहना पोस्टर थेतना पोस्टर थेत्रगदी कनाना कनागी मार्कानो खंगरो कानो नमुदुरिसे अदुना मसीगी इशू सी अचौब इशू अमा खोगी मांगद लेबा अदुना आइगी वाखन्नदी इलेक्शन सी अखोगी साइगी थाजोइन ताकपिखिबा मणिपुर की क्राइसिस सिगी सोल्यूशन लोसिनबगी अमा ओइना लौबा अमा अदे कनागो मसीना सोल्यूशन लापै मौता हेन परपेचुएट तौरगा मसिब तौहनब याबगी पॉसिबिलिटी अमा अदुनी अखोइना जेंगिसे अदुना आइना खनबदा इलेक्शन सी रेफरेंडम अमा ओइना अखोइ थोलागा अखोइ भोट थादब ngमगदी सी याम फै अदु नतदरा अखोइदी थादररोय से अखोइ उरे अखोइ थौबाल डिस्ट्रिक्ट की नुपी म्याम अमा अखोइदी भोट जारोय युम हंद्रङै भोट जारोय अदु आई मसी कन्सेप्ट सी आई लानगने खले भोट जाउबिब चुमे खले निंग तमना निंगौ पानबगी मतमदु लोयरे हुजिक से निंगौ वना खोइ मणिपुर निंगौ की वासी याम तोय ngang आई मसी यामना नबा याम नुवाइ जदबा निंगौ वना निंगौ पामदु लोयरे कादि निंगौ नो हुजिक मैम खल्ल मतमसिदा अदुबो अखोइ सिदा निंगौ की वासी मणिपुर कन्न ngangne अदु डेमोक्रेसी सी निंगौ की वा nganगदी डेमोक्रेसी से तुम सोनगने अद डेमोक्रेसी की थबक से अद तौनरिब से अखोगी तमोगी याम फजना तिनब मीने ताजोई लोय खंगम ngakani इलेक्शन से अद थौबाल दगी कैंडिडेट अमा थोरे कांग्रेस की अदगी सोंदा बिष्णुपुर दगी अमा थोए इम्फाल दगी अतोपा अनि गुमरगम थोए अद मजे अखोई खंगदे इम्फाल थोई कनानो मचक बमिंग उद्री लेकाय जोदी खंगमगनी को कोई उद्री माई वाताद्री अद पब्लिक मीटिंग अमा तौद्रबा ngangraba process thetraba aduni koi kamaina khangmung agi choice to inform choice have na biso inform choice ma adu election commission to vidrodi election commission website ta ai lupa chukni lamma chukni adi ai aduni ai nupi aduni criminal case like that is not enough ai koi da inform choice ma candidate the sini abagi inform choice to koi to bungam nabagi campaign adagi masi platform ti election commission ai pibam thoeng khale madu tawdragadi akhoi da ning thina akhoi da apam mirep se khanmang moy aduna ngasagi si harga ngasai tajui naibi bedo this election je referendum bona to pamba adagi sigi election sin marum oraga akhoi manipur gi tha 13 suraba manipur gi issue ji masi lotion bada chawwa accelerate tawna chaw mateng oini haiba aduna narrative ani sigi saruk sine ko aduna narrative amage jorasu a narrative b narrative ani sigi puri ba kangbu singina tholaga mikhal sida thi jana tawdai election sina manipur gi solution si ngamni abjo phadana haibiro adagi ani zubada election si mase referendum oina chumi chumde je tawrasi haibadu thengna haibiro adu haidragadi akhoida confusion laini adu haiba ngamnagudi kano campaign asi is must have adu khudi pawde numit 3 khata ngaraba campaign si tajoi phira ramtu udri is so low-key any election aina yeng bakanda manipur da khoi su chahi hundra mari manga surabani tajoi goina 17 jaga di election to matam du de khoi si adom tajoi khoi uru lakhrabai adubu handak ki election si da leiriba tumin quiet
लेरिबा अदु आई तुमिनन दि लेरम गदु माने मनु मनु ग तोरम गदु माले अदु मपान थोकना फोकना कैंपेन तौबगी अदुगी खुदोंग साफमदी आई पिफम थोई खाले मधुगे दमक इलेक्शन कमीशन करी तौबिरगे हाबदो तुमिन लेरे कैंपेन तौदरे जिम खंगमनी लोक की कैंपेन तौरे ए मजे तौबिरो हाइबा म संगे इलेक्शन कमीशन फजै अतेगा पपुंग फजब वाफम मैम थंबीरे दुना अखोइना स्वाइसदैदा खनगदोय मक मिहुचि गेम अवेयरनेस हाइबा तारे अफबा इन्फॉर्म चॉइस अखोइ अफबा मिहुचे खनबे दमकता अखोइगी अफबा वोटर असिगी यामना कुपना खंगबा सिम दरकार होबा नत्रगदे अखोइगी वोटिंग बिहेवियर से अखोइगी नाकान रोमदा मुंग चथिगद्रा का हाइबे सिदुम नैनबा दुम यारकदो माले स्वाइबा इसदैदा अदो अखोइ पबुंग दमुं लासिगे पबुंग जोइदा पबुंग अरोइबगी राउंड गयना पबुंग दगी खंजनिंग बसे पबुंग नसु ममांगना फजाना हानबगी राउंड दा मरिक वाफम मैम थंबीरे अखोइगी इरेक अखोइगी लाकदब इलेक्शन से अखोइ हुजिक थोइबा अखोइ मणिपुरी कॉन्टेक्स्ट दैदा तंगाइ फदबो ओइरगसु तरमदबा यादबरा हाबे मरम फजबा मैम हम पीखरे अखोइ पबुंग लोइसलकपसिदा अखोइगी तौदि तौदरबन इलेक्शन से हुजि अखोइगी तोंगान बा अखोइगी पार्टी सिंगी इंडिपेंडेंट ओइरो पॉलिटिकल पार्टी सिंगी ओइरो आइना कारगदी सुमाइन तौगनी सुम तौगनी इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन दि सुमाइन तौहनगदी हाबेन चिंगो मैम सु खकदुम कांगथोकनरपै पोस दum लेरे अदुग हुजि अखोइ लो एंड ऑर्डर गी हुजि जुलै प्रेजेंट सिचुएशंस दि अखोइ हाइनद्रगसु यारे पोतो लेरे दum अदुना इलेक्शन से तौरगदी अखोइना लेबा कनगनी एन मिहुत ओइना चटलगदी सुमाइन तौगनी हाइबा मैम हम पीरिबे सेदा अखोइ तसेंगना बंगमसिना अखोइ डेमोक्रेटिक जस्टिस पुरकपा ngamagadra हाइबगी अखोइ कयाम यामना कोइना सिदगी मैंडेट लौबो याइ पबुंग स्वाइस कमाइ थंबि ai nam jo ai non da ke nom anga kana no presam la pe hai ai gi political career je ide class 2 tamye de ge ai rainti tawge na khal le class 7 lo de ge rainti yaugre ai matam de class 7 tamye de rainti yaugre de gi 1970 to the 1968 the Manipur People Party gi akoi gi sympathizer oire aduga si 74 the election Congress and Tarana Bole Tare Kare Home the Cadre. Adagi MP election Isha Lepre Ulugi Honorable Shaw na ruling near in opposition near do Isha Bole Kre. Me MP Mayam Queen Home Kare Card, I am like a waiting another. Hek Baruki democracy, Horopodagi Angang Digi Rainti Pambanina. Election do koi uraga lai adagi handak amu koi thengnarare loinama aina hygienic masi Bharat Brasagi handaki trying Super Lok Sabha gi mikhalda it may be in the national political scenario or it may be in the state most particularly eko state sida oi bisu yai koi digi luba election do machine hani handaki election ji kwai dagi luba election ni haina isama ina haini election asi pangthokpa kanda aina ngasai manipur gi miyam da ekoina hangachagi ba madudi election ji koi gi madam jadaba matang jadaba election ama oi haisi paja miyam na kaplauri ba mayam na macha mangi ba mayam gi complain ni manipur paja gi complain ni madu Tadana Sangjangre, Gamena. She Gamena ni Gamena Sanghalim ni. Sanghalip Sigi motive ani. Amana election jam Masi Tauraga Hujiki Manipur Kamna River, Launa River, Sintamani Pangdabagi, Saru Pangdabagi, Si Panaba. In my case. At the Atopamada election jit Taushalaga. Maduna namduna solution nama mar namthadan thamni haina chatpa ani ji manungda amadi oidori amna sigi matang si lapo kang si da aingonda ekoi election si hoji election pangtong no marak sida manipur si ta seng hairaga kanglup ani gi irang dagi sigi consequent oina phone oina masigi tholokpada manipur si saruk kaya tongna sason de khaidopagi mami tari huji bhawda hoji mami tari ni adugi akoi beli adu singi thamaga singi huji laiba parliament gi election asida taraiba sinsi kuki gi separate administration tani getter mizoram boini haiba kambu du toga Nagagi NPF ki
मोगी पॉलिटिकल एजेंडा अमा लेजबा मधुसु मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द इफेक्ट तो पोट मद सपोर्ट तौरी बनी लाइसी अदुगी एनपीएफ की संविधान दुद मधु अदुम याव पोने मधु सपोर्ट तौरी बनी अदु असोंदसु होजिके हाइरिबा सेपरेटिस्ट नो करिगी गेटर लैंड मोगी गेटर लैंड की सोंदसु गेटर लैंड की अदुगी मनुंगा मधुदा अखोई कुकी की लालोबी मकोक ओइबा टीएस हॉकी पाइदुन हाइग्रे अखोई नान मुकी इलेक्शन दुदा अखोई की कुकी की अपाम्बसी बीजेपी की लीडर सिंह पी ने हाइना कोई सपोर्ट तौबनी हंदकसु मोइना अखोई की अपाम्बसी पी ने हाइबनीना अखोई सपोर्ट तौरिबनी ऐसी टीएस हॉकी की स्टेटमेंट हाइग्रे याम क्लियर होइरे मधुदी होजिक लेरिबा भारत सरकार हाइगदा बीजेपी की ना कुकी की दाबी पीने हाई टीएस ना हाई टीएस हॉकी अदुगदी हान मचेत मचेत तारंबा मचोई ताबगी पाखलिंगै दा हेन मचोई ताबगी वाफम अमा लाए मधु मुन वोइनी नतगो ओइरोइ तगो जिगी चंगलिबा पॉलिटिकल प्रोसेस इदा अदुगदी तौदुरी इलेक्शन सिना सिग मनुंगा अखोई करी हाइनी बेली द लेबा अखोई मणिपुरी कम्युनिटी मयाम मितई कम्युनिटी मणिपुरी कम्युनिटी अखोई स्टेट लेरिबा मयाम सिंग मरक्ता सीएसओ की मरक्ता पाउ फाउनदबा मिसरद सिंग लेनबा अदि मनुंग लालकनीना याम फजन पुनदना अखोई मयाम जी कन्न नैनना तौबा खोटपगी तंजाजु फंगदबदगी मचेत मचेत थोइबसिदा हनकी तौरीबा इलेक्शंस द करिगुंबा खुजी खुनान तोक्तगी खरा निंगाई संगदानबा खना सेनबा यावबा मदाइद खुतोंगदना गा तौरगदी अखोइगी लाकदिबा इलेक्शन सिगी मतुंगदा मदुना याम फतबा फोल म पिरकदा हाइबसे अंगोन दु सिग्नजै अदुना आइगी माइकैदगी आई सिगी आई एफरेंशन सी पॉलिटिकल एसेसमेंट आइना सम खंजबसी मियामदा अंगजबदा खोइन फाउजरिसदैदा अखोई मरक्ता नुसिनब काइनगदा अखोई मरक्ता ओरी फिल्म जगी हेन फतबि फिल्म अमदा इलेक्शन पोरकदा हाइबदुगी फाउजबदुनी मधु थोहनदनब मधु थोहन बाजी कनाना तौनी कैंडिडेट ना पॉलिटिकल पार्टी ना प्रजा ना सीएसओ ना अखोई पुन मन तौगदबनी अदुगी मरक्ता गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन जो मजी तौगदबनी मसी उगदबनी लाइबक्तिबदी आई इलेक्शन जी हम लेखरे अदुगा मिगी भोट से हम खोमना इलेक्शन एजेंट एमपी की इलेक्शन एजेंट जी खाइदे मनी की इलेक्शन एजेंट दो आइनो ओइरा माने अदुबाई ओइरे अरेदा इलेक्शन कमीशन दा स्वाइजला कांदा इलेक्शन कमीशन जी कोई की सिंग हरदी मसी इलेक्शन कमीशन जी कोई लीला की निंग थौ जा मोइन तौयबा मोगी रोल जी इलेक्शन कमीशन से एवरीथिंग भारत की संविधान की मखा दा एवरीथिंग मोइने अदुबो आई इसागी द थेंगनरे मिगी द थेंगनरे अदगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से याम इरी अद हौजिक अखोइना तारे मदुदी हौजिक लॉ एंड ऑर्डर फति नोमई काप्सन बेवारी तारे इलेक्शन की नोमई तोबाना नोई काप्सन कांदा व्हाट इलेक्शन कमीशन इज डूइंग नाउ अदगी हौजिक लेकाई लेकाई द किहले खोले दंका तौरे खोले गायना व्हाट इलेक्शन कमीशन इज डूइंग नाउ कमीशन कैदौरी नोबा कमीशन कैदौरीनोबा कमीशन हजी अचौबने मुक्त नफम लेदने कनोने गे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट द करम माइना अखोगी इलेक्शन सी तौ मतम द अखोगी करी यार कनोगी पोलिंग करी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी खुदिंगी कनोगी सिक्योरिटी ऑफिसर अदुगी मनुंदगी कनो यार करी करी एरिया कवरेज सिना सिंगबा मयाम जी तौदम हुजी करी तौरिगे What is doing now? Election Commission the hangini aina. What election commission? What you are doing now? See information you found bro. They have give up. Say the paisa mun magi paisa la we dab ki pat ki tori mayam je. Adagi law and order the so the election tori ideas on the kun ngak pa phag re na madai complaint tori. He mayam ji ko yi on top of him mun la ko ni na we hengari report adagi amana
अरे गवर्नमेंट की माइकई तैसु अदेदा कनोगी ILP अखोइन तोरमी करी हैबा करी एना से अखोइन तोरमी गा मल्लबवानी मदो अखोइगे अदारी याम खंगना ngangi बिसिंदो अदुगी ममांगदगी अखोइ तौलामने we have a lot of narrative we have a lot of evidence ada home minister da sat ngangna na koran tawido khoi ni ne ai BJP da yawri da ma za ka una ngangi du ni ne khoi na ada khoi de di on thong do ba ki ai katukar ngang si ka ngang da ne ai adu masi ngang ni nge aduna hojiki hairi verse dai da ai khoi na ai khoi phare hojiki ladies de orega de khoi mi taruk lepre ai sing da mari lepre kham bu ngamaro election je khoi na ai kham ngambi wafum je masi ai kham de ko kari gumu da sarkar na bharo sarkar na matam ga ye thok pa ya na khitang defer ga to ba ya ba provision le ga it is very good akhoi de gi madu suggest tamni ko adu ai madai de later ga di akhoi lep yo mayam loina ma प्रजा की सेवा तौब थोरपनी हाइन आई कोई लौजी लौजगे मणिपुर की होजिक लेरिब फिल्म सिदा आइगी अंगंब वहाई नत्रगा आइगी अंगंब थौना मचेत अम तोरसु लेबाक सिगी उलंबनी हाइन ऑल कैंडिडेट अदवाइद आइगी विशेष आई अदवाइद लौजगे मोय मदो मतिक याम चाबोय बि नत्रगा मतिक याम चादबसु होय बि अदु मसि मदि सोइद्रे हाइन कोई लौसी नदुदी लेबाक की आई अंगम वहाई अम तोसु हाइरंग बि हाइने ना लौसी हारिब मिसिंगसे मसिना इलेक्शन पांगतोप कांदा ngasai hairiba namfu hapugi dabki paisa yenbagi sigum makan gi puning nagadabagi wa mayam je loin toga akoi ngasi mak hangat pada karigum kan da koi ju mi ni na sentiment da miam da sentiment chokpa thagolu war kai ba PGP na net pa thabuk tawru dai jai pa ka je aduna akoi candidate sing na masi ihan da all political party we would like to appeal हिंसा थोकदबा साउनगदबा यानिगे मदो रेस्टेंट तोरगा नाना चपकदबनी पॉलिटिकल वाकर पुनमक मसी अखोय खंदगदबनी CSO पुनमकी लुसिंग पुनमक मसी खंदगदबनी करिगी ngमोय मणिपुर गी पिक्रब लेबा असिगी थोरबा सानरोय खरना ngसिदी मालेमगी सानबगी अखोयगी मालेमगी सानबगी तंपाकता अखोय फिदाम चाउन कलिना भारत वर्ष की सानबद पिकबल मसी सानरुई नंगसी फिदा कमीना अखोई आर्ट्स अखोई कल्चर नंगसी मालेम फिदा कमीना करीगी सिगुंब लालक तौब पेरांग मरक तौब मैखू मरक तौब इलेक्शन मणिपुर की प्रजा पुनः पुंग फादना अनानब फजब गणतंत्र की इलेक्शन तौहनग्रे से मनी की प्रजा करीगी ngमोइदोइनो मदो भारत वर्ष की ngasiगी taraga nipan suba lok sabha gi mikhal da manipur praja na makai adun da tak na honasi na labi election ma ideal oi election ma fajar ba election ma masa siba mama siba mapur oi ma gi ma mayam gi da mamita mapi targa barot ki ganatantra da arang ba ityas na akoi arang ba ityas ma thanam gi election do madon da koi di ta honingi makai adun da koi changningi ai gon da gi aduna आमदा कैंडिडेट पुनमुता अपील तौजै अनि सुबदा वाकर पुनमुता अपील तौजै अमसुंग पॉलिटिकल पार्टी पुनमुता अखोगी अपील तौनिंगी अमसुंग CSO पुनमुता अपील तौनिंगी मणिपुर की प्रजा पुनमंगना ngasiदी अखोई सबचाबा अखोई इचा मांगहिबा इपुरोय मंगांगिबा अखोई अवाबा नंगिबा पुनमक्से मसी कोखंगंबा कोन्नबगी मिटकी पिगलोयना पीब भोट अमा मधुना भारत की प्रजा पुनमता मालेम की प्रजा पुनमता मणिपुर ना डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की ख्वाइदगी लुबा नानबा साजत अमा मालेम की मियाम दो उत्पा भारत वर्ष दो उत्पा दो मधुगी मिखल अमा इंगोंदो दी अनवाइन तवनिंगी हाइना इसिमाइन तमजगे याम फजै पाबुंग मरिक जुबा वाफम याम अमा कोइ पाबुंग न पुखत पिग्रे लोसिलकपगी से ओइना रोइबगी ओइना आई नबकिशोर अमुक लाक्चगे सार पाबुंग जोइनसु एगा पाबुंग बीबी शर्मनसु फजब हो मैम पुखत खरेदो हुजिक से अखोइगी इलेक्शन से तौदरम दन फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ओइना बै दमक त ओहनिंग मै दमक त ओइबा ngमगदरिब्रा हाइबे वहंग मयाम से थोगलाइबनी अदुना अखोइगी
Election Commission of India naga masigi thambiriba khoi 4am se ngasai aga pabung asu thambikhiba yeksen khoi money power muscle power misinformation khoi gi model code of conduct ki violation tawba tawdaba haibana chingba singsi akhoi hauzik manipur sida haiba tari election se lakpa matam se da implement se tawraba zatlan traga karmaina ga tawrakaduri ba jano se thohaningdaba mayam ama hena vote ki matunga thoklakadra ka haibana chingba punamak se masina kadai phawba laksin baga ngamgaduri jano kamai tawrakaduri jano kam aroi boin thambiyu sir khoi ga bibi na ngasai pan gi ba ya maru ba point khara yaw gi madu da ai ketang elaborate tau jage ya na pan gi ba da election sida informed choice hai ba ma ngasai gi voter na mana decide to gudri ba karam ba candidate atau karam political party na thaga pa candidate ai khoi vote pi ga da gi ai se informed choice when gadam ni na aigana haigi bido yam phajaba yamna kana tawba maroi ba kwai dagi maroi ba point ni ada handaki kari hai Supreme Court na electoral bond 2017 da kasagi central government puthoga 2018 dagi chana ke ba electoral bond gi masi constitution bench Supreme Court ki constitution bench na madubo unconstitutional way adana madu kappa matam sida madu lakiba argument khara ai harap share tawjage masida hairi bese maroi badi voter si na khwai dagi maroi bani khogi democracy da election da voter si candidate singu masak mun khangba darkar oisini candidate singu mun masak oina khangba sida election tawba matam da form 26 and magi affidavit amada candidate khuding mangna magi lan thumgi ingi pesa ton bo rasu nataga mana crime da chenru ba kholuba adugi wari bata haiba ma khaije loina disclose tawna ba Supreme Court na harakpadagi election commissioner madu tawdaba yadabani ana sanadar lekre adu laibak thibadi hojiki hariba affidavit se website thagali adu yamna di website changaga voter singna paba khopagi masigi adu me tanja di kya leite masi kya paba su paramo hena khali aduna candidate po khoina khangi bese mawongani da khanma khangena haiwe ai amarom da mabu thagali bo political party siga candidate siga masi khaidok lagi ba yada ba mari am lei haribo masi handaki kano to su yam phajana palle constitution ki bench na piriba judgment sida aham badadi representation of the people ek or su constitution do orga su aham badadi political party hai se koina hai se election ki matam da natraga kano to matam da kaim da palamte political party se kam da pusilake da 10 schedule of the constitution pusilako matam da 10 schedule se 1985 da constitution amendment taro pusilako matam da disqualification ki provision yaw matam se lak matam da political party amana thagat pa candidate set up tawa candidate haibo wahi se lak padagi di political party se koi gi election gi khwai dagi maru ba feature amore adu candidate ka su mase thaduk na ba yada ba kari ko political party na pam da mo da karaba candidate MLA or ba ta MP or baduna defection tawgo taragi mai mathakta anti defection ge adu provision lei aduna handaki ke no sida handaki Supreme Court ki rai sida haide si kamai tawna election ga political party ga mari leina rake sini haribo ada voter ge right se right to information na nama lei right to information se masi fundamental right ni ana constitution ka ek Supreme Court law thokre kamai tawna masi right to information bo ai khangna boge right si bo kamai tawna kari hani masi fundamental right oiring no na hangbe ai masi makoina samjinare si khoi ge constitution ge article 19(1)(a) sida freedom of expression freedom of speech individual gi musung media gi sil leiba ma yauri adana ai gi freedom of expression se ngasai gi ai gi bo thadar ba gi choice man tawri se masiga masi mari lenai adana freedom of expression hai base aina vote piri basu some kind of freedom of expression ni ai apa ma phongdok pani adu masi fundamental right ni aduna adu avoid di masi electoral bond ki case ta
political party amada kana na funding tauge kana na donation tauge kem tauge hai bisi khang bisi voter gi right ni voter da masi khanghan da gadi masi hana leriba electoral bond gi scheme sida masi gi anonymous oiba masi disclose to honda ba voter kana company natraga individual na paisa kaya amna donation tauge natraga ba political party na phange bisi masi anonymous oina tawdagi Supreme Court na masi lali anonymity is against the right to information, against the fundamental rights of the voter. Aduna maram oina ani se samjina halaga political party ga ajuge ke voter ge rights ga masi mari samjina ga admai tauna jiki hariba electoral bond ge scheme si constitution gi against ni hana kakhre adu dana tana matong da Supreme Court na State Bank da hairaga kana da paisa disclose kana tawge haibna singbasi masi right to information ni haidana disclose tawre ada si lakaduri di hojiki khoi aga na haibi ge sida hojik Manipur da election se only 15 days ka tanga re adubo candidate sing sibo voter na khangbagi chance Manipur da hojik se yang wale si maram se kamai ta ga khoi campaign yade adegi poster thete election matong mande plate yungde ad election da khwai dagi maru ore budi voter mana polling booth sangbada aham yengi bise symbol ne hariwa symbol jinga maming matha ka tu di ekhoi kari hani pa ba thokpa yai thok tobe the most important thing the candidate amagi symbol je kari no se voter sing da khangan ba ma darkar lai hawa ado laibak thibadi hojik laiba election je da election manda ba masai some kind of masai yam subdued oiba ada election tawba taragadi democracy tawba taragadi khoigi mafam da meeting tawba prajada candidate tu gi wakhalon mayam do khanghanba candidate tu prajana khanghanba masai ga na haiba informed choice do but ai khone informed choice langna bagi damakta masai gi prajaga candidate ka unaba khangnaba some media amada si social media da orgo su masi khanganba mari darkar lai adu handa ki sida koina kem sumba ge lan bage khang de koina ubuda smaino campaign ji jom thinge sam CSO khara na imaming di panjara roi campaign ji thinge na haiba amatare masimakti aidi thingbam thokta bani na khali koi ge democracy si bo ajana sumna koi sar jona jo habiriba ai koi in spite of the difficulties in spite of obstacle mayam si marak da ai koi election fajana tawi ha base asita ke harboidi campaign da thingba thamba se koi thambam thokte aduga candidate sing nasu makhoi ge tawham thokpa poster nepa poster thetpa adegi hojik phawbo da koi jumthong da election gi tawham thokpa poster nappa se koi udri plate natraga symbol udri aduna egana takpi ge ba informed choice to boda siguma athingba laibasina maram oidana informed choice exercise to boda khetang ase mapung pharoi have point mai thamjage second point da matam leiribra tentang thamage agana hojiki habi ge da masagi level playing field ani yam phajaba yam kada su hojiki national media da su yam kana ngang na riba level playing field ase kai no da player mayam sing se chap manaba khudong chawa phangada bani mokoi da aki wa khang bal heloi da bani ada hojiki election sida leiba Manipur gi environment sing do su tampak to su gun gi culture ama nomai paiba khulai paiba mi kya lakwa masina hayeng free and fair oina aki tu jung ba yaugana koi voter ama na polling station da salaga mana vote thada bagi exercise to ga matam sida adugumba muscle power aduna athingba lakadra haibagi apprehension ama lai adu da natna Manipur gi chanabi ama oina hojeki money power agana ju haibi gre ko money power se masi ai prajada appeal to jining badi mahaki oiba election gi oiba lupa lising amani chama chani adugi damakta ekoi gi future je ekoi yon thokpa se ekoi yon thokom thokte aduna praja singju ekoi khatang gyan ta ba masangi ngah ki oiba afji kana ma leader khara na cha ko ga sak pije re yu bi the haibi gi damakta ai gi future da ekoi thaglak ka deriba leader dona ekoi representative kari to ra ka da gi haiba se khantha dana ngah ki masagi yam
momentary oiba apamba momentary oiba enjoyment adom da sakidana mayam si nisa da ngawba paisa da ngawba admai tawna democracy su boy khona su mu hena kari hani paisa na maram oidana ekhoi gi level playing field se lehande adubo hojuki leiba situation thatara matho gi leiba crisis asidagi di ain khamada manipur gi praja sing voter sing mayam panam phajana ai di gyan tarama draina khali aduna makhoina khangadriba candidate se ayana bodi referendum ana yam phajaba amasu puthok pirei makha tana ai haining bane adubo referendum ai se aikoina hojik tawriba exercise na aikoi gi future se lepakadoi ni koina si pami pamde se or some kind of referendum ni de haibi ai aikoi gi mode se phongdok pusina central government da authority da state government da pajana kari pamge se magi handaki board asina lepkadoi bani aduna aikoi gi apamba aning ba se aikoi na khalliba political party aikoi na khangadriba candidate to maduna utlaga aikoi yaning bu haisu yaning de bu haisu nei phai bu haidu su phatre bu haisu natraga aikoi na thaga ka de mi sina manipur ge crisis se solve to buda achobu role ama logni bu harsu aduna referendum ama ohensi haiba wai simbaga ai thamjage Nabakishor na phajaba wafam mayam am thambigre yam nungai jai pabung joy ga pabung bibi Sharma Nabakishor ahumna phajaba marik chuba wafam mayam am thambiduna koi gi dialogue te kasi saru yani pabung thambiyo yani pabung te tanga thambiyo pabung akoi gi matam khara lauraga siraba manipur gi tanja aduga pangthoiba akoi gi tarani pansiba lok sabha mikhal ga mari naina wai khara hangat pida hangat chabada tabiriba manipur gi praja punamakta khanan naineriba mai kai dagi aduga tv channel la sing mai kai dagi ko ikong no kolam deri lakliba andaki mikhal asida akoi gi marakta nungayan da ba akoi gi candidate gi marakta nata party gi marakta sina singba akoi kenro punamaki nungai ta punamak du fauraga makoi punamak manipur praja gi seba tongno ba imale ba gi seba tongno ba thorukpane haina koina lauraga handaki mikhal asida akoina piri ba bona akoi manipur gi ngasi kap lauri ba mayam gi mamita gi mapi tai to pangamba akoi gi piri ba bona manipur gi tangdu leita ba porok pangamba akoi gi piri ba bona manipur gi tunggi asa porok pangamba bot ama akoi punamak akoi icha mangi bagi ipure mangi bagi amadi akoi kaina ba nang ba sangai leita bi awa punamak ado kokpangamba bot ama werasino haina akoi lai khoramaga akoi punamak bot pimina si akoi gi bot na ngasi di manipur gi laibak porok pai bu ngamjano aduga loina na bharat ki democracy ki festival da akoi war ban nangaba adagi manipur praja na masak naiba democracy gi akoi gi saklo na mata ai haipse akoi gi sana roina malem da tar pagum akoi gi arts and culture na tar pagum akoi punamak CSO punamak adagi ate punamak adagi manung dagi manipur government amasung election commission jauna makai don honaraga madon da samin anaba tawiu hai na koi khana nainari ba makai dagi koi mayam punong ta amukta hangna koram jari mayam puna koram jari thank you jari pabung lo sila pura pabung na koi gi leiba praja miyam da su hai ba phajaba wafam sing appeal pim thambi bai damak tam so hana babung thagar phongdok jari akoi amuka so na babung joy adagi akoi gi aga babung bibi Sharma oja Nabakishor ahumappu ngasi gi dialogue se mapung phan bai damak ta saruk ya bai damak ta notice window mai kai degi hana thagat phongdok jari ngasi gi oina di akoi notice window na sandok jaba dialogue si matang ase loi jare manipur thoi ba tungan ba isu singi matang da khana nei na bagi tanja do notice dialogue nu puduna lak jage hayeng su akoi pungja se makta da mayam na sumsoi sudana bigeng ta bi amuka hana khurum jari CUET हाइबसी करिनो क्लास 12 थारबा छात्र सिंगी दमकता CUET कया मरु ओइबगे CUET थाद्रवदी इंडिया की कॉलेज अमा फाउबा तंबा यारोइद्रा ब्रेस इंस्टीट्यूट मणिपुरना मतौ करमना CUET प्रिपरेशन तौमिनगनी
CUET UZ Karino CUET UZ asi Central University Dim University Private University punna India da leiba University chani yankai henbagi makhada leiba college singda graduation tamnabagi India pumbagi oiva entrance stage amakhakni CUET na kari khudong chaba piribage CUET exam asi mai paklaba satra khaktamakna Central University nifugo mari hanbada amadi maming leiraba college sing haibadi St. Stephen College, Hindu College, Hanraj College, Miranda House, Lady Shri Ram Amadi Atopa Delhi University ki makhada leiba college singda graduation tambagi khudong chaba piri. Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia University, Jawaharlal Nehru University, Hyderabad University, Guwahati University, Manipur University Amadi Atopa Central University singda tambagi amata ngairaba lambini CUET hariba asi. Maram aduna satra singbu CUET mai pakhanabagi pandamda chahi taret miyamgi thazaba manghandana educational service piduna lakliba Brace Institute Manipurna mahausagum thoidok hendokna train tawraga research scholars singna takpi tambigadaba 45 days ki crash course ama puduna lecture course asi April ki tarik ahum dagi hauzagani isagi apamba subject khudima khanbagi khudong chabasu pizari subject amada lupa lising ama khaktani aduga relief camp ta leiriba mahairoi singidi lemna course asi yauba yagani exam ga chanaba mawongda takpi tambiba hana hangkhaba question sing leinaba weekly test mock test namthoklaba study material sing pibata natna 24/7 satra singi akhang khangda award apa mentionabagi sem saduna leijari Brace Institute Manipur akupa marol gidama North East Window TV building da leiba BIMS office ta lengsin birau natraga pizariba number 9233963918 amukka hana 9233963918 natraga 9863980014 amukka hana 9863980014 asida contact tawbiratuna khambiba yagani khudong chaba asi lobihau subject amada subnagi CUET